baro ni lingwa sama ka no online TV channel anda mandu shan kos nyam la no rashni bana roch ke riktin kontin alat karodian kenyam barach ke commissioner kan executive director tin shanak ka bimnom ka gwada chalke wing administrative area bana right check manan sure la den winimi what exactly take place there ki sure la den ban jelin ge report because me go lian ki very important and don me ken ling then bi cho goro bi ngai gwas men o men sure la den gwas me ke report an shalat ke dong de nywa ye kel chalado ne ne shete ke ngwane nuari no tiji jen doro shal ke mo mayom county wachi kan biemnom chikana mak biemnom county kerwing administrative area wachi kana mak no ke sunday chere ke chankot ka report cha non gwas me ka ku kono lingatama ware kuro mo chetek liam din mi chitokten kur mi chitoko kurun wang wa cha two senior local official chagana gangwas money chalo cha commissioner kan rami momila director kede kono sholo no yes a director gen executive director chajanak kel kana commissioner which ngini ni so na me mi sholo lat me de kon dial te kaliang no cause gwade kono ding so man to gwasa me kade kon te kaliang tin da la jeno kon dial ngajeno men sholo lat jene gwasa me ka chalat ke reporten chanong shalado nene cha ship administrator dungro wing ka awarpin county commissioner un mishal ke Paulino well kan executive director dung abienum county cha kanak re kanamone un mishal Stefano we the Malik gen ship administrator wing chelaro nene cha commissioner Paulino well cha jana kan ramadan la executive director ka bienum county cha kanak kan dial ngwanen were county chi gen kama yom ke report an chalat re report kana me wa chetek ne di chilutin one ere ko ran chituok na ke report me chalat ken gwas money cause and kor tuok ko run wang long reason dan tuok ko ke je be je nywa ka kel bonino men chore la de lengu ki ngu mi chituok ko ne di ngwandong ano china per ko chikor cheben ke balkani de kontila nwer wai am re wishin gini mi no bane ngaje no commissioner Paulino wel shana kan ramdala the executive director kan dangro shana ne ka kwardit ke report ala gwazme wa kan shaka targeted anwar bul why am ke report an shano chana jo me miling man chalat gwazme ko de ko linkel we are getting reports houses have been burned civilians have been killed and it is with happy heart that the government of Rural Administrative Area and its people announced that in this battle or in this crisis and clash, we have lost our county commissioner for Awarpin, Paulino One, plus the executive director of Birmingham County, who courageously also tried to defend themselves in their places. so en mishaling jo nending konde cha report cha jeno cha jo jeno cha commissioner cha janak ka cha executive director cha janak bani kan ngwanen wari wajian kan doromo mishal kamo ima yom county ke report an chalat ki shi chaje gwasme kane kor to ko runwang long in the morning do runwang ke ta ngwan mit ke 30 la 4:30 am in the morning wa mi chiga beno shi kor mo chetene ke tan da ngwan titina kor ke joran chalat wulo raje chale malik kan bel kan nor way ami eno mumi ma kan ruweng administrative area ka jama kani bel kane de koni la kwarma yom county ka joran kalat gwasme lat keno nor way ami kan
kuma SPLIO sharen mat ke chiga mat re kuramo agent do badan and dong dekken abienum ko abiemnom chaje dek already ka chadul ka chaga wan kan dial mishit kana me cha kuma SPLIO chaja gwanye no ka part of madan choda lat sharen mat kel ke Nuerwai Army la bul Nuerwai Army re wishing winimi kama yom county mishit kana me la pingne no kona shana kanalat baneri kona shala da waka nitin kontin take a position to determine challenge no commissioner shanak kasha executive director chanyo ko manna ka jabo kanangro ne dangro to very important ka jandor chal ka more way administrative area gwaza metem ko no kula according to information and content together ke chejek do badan to ko kor ke je ke do badan mek nganen werna ka je ko nin te pai wo ko raja lungo ne ke ne dangro te condition nek ti wa kana kama yom cha ka nang dormo and then cha ko parit ke cha ko nek niam nat no kene te konte cha nang ke ngwen nuori te nang ka kama yom mi cha nang kama yom ma chwa ka num jang kene re ko nang ke wa jen kume mandana right ke re bim top kuma namo mala kuma nuer ki unity state wa ngene to cha wa ikene chikano kikan ko kwalen winemi wa chu kan ngene igana o kevin gwa ya ngene anang cha ka nang dor janen wenemo mi cha ka nang wa cha ngene cha ko parade lo cha ko neng nyam nat kene ko nega jang ala nega SSPDF ke ko chikano kikan ko kwal mi che family members on chicken gen right kan ke kuma mente kama yomen winemi eno nyoda ne madan le rode ne ko tin ko ne sha ne ko wa ne dangro to lanwore te sha paret chikana jogo no nyon ne gwadra ne ko tin cha jonga no kwinne me cha ne to cha contact ku ko right kan wale cha kapkur no sha jogo no sha na sha kan ka sha na sha ko nak no ka sha je ngajbo ne ko la kwar ko ne te kama yomen wine mi en ote ne sha na ala tok ti sha wonak kane to no sha pare ne ke lo cha nan kan yam ne dia shukere deny kasha prove no shana chaga nang ne dangro ko shi ne to ikan logo no we can report we can lodge and then chagu no maybe kan nor why am titi ne tika mayom wa jen mo don kap kan kor ke je ala kan wa teleka affiliation ke kuma SPLIO ka manana chaling wa shika part of SPLIO wa kan jen lodgen ka manana chalet ka ke charan yen chanang ka cha justice charge no gwazde and then she gonna you mark. So right now going ka netin kondila de NSS PDF of course ngai kone and no de na de ka gwanya la to going ka no kan ka part of mana sure the lot and no ku ku mes pela yo tin ka netin yam ten cha justice charge no so right now ne reti bel kan de konente ka mayom bel kan ga mane commissioner mayom right now ka commissioner mayom chala do general SPLM IG te ka kum kirmi yadit and te ka gwan mi mo china commenting jang right kan no the commissioner mo de jeti kami bung mane ken bung na punak non tene de ngwani chiro no chwa ka bel ko kane kun bone kane kir mi yadit so mo bel yen ka kan ngwana ko be bon look no kan yen to kan yen la let ke kan yen kam shondien so ba ne mi de karu yen del defend so no mo retaliation ka jo dana chalat ke je ka je report dana chano so mo right corner right now chala kurmidi then cha de ne SSPDF wa cha ka deployed chinara chenere content ka ruling administrative area by the way ruling administrative area jena wa part of unity state but cha kam jang ka wa thi ka lunga ne ko lan wore la jen jang bu kanok nuer kan wakan bu nuer bu jen bu kanok jan bu kan wa mi tin gwat mo but right now cha tene kan ne kon pa en jodi linga en go tg SPLIO ticketing ka tele information mi ben ko kuma SPLIO na kan shi kan ne kon la de ni SSPD ab shi kan gama but nuer wai am tinjen ka bul community re wichin winimi ka mayom wa shi ke ben dangro chicken ka dak ben dangro te la base ni nying SSPD so chicken ka kebne ka jarun wanga mo ko korte ka tan dang wan ti na de kur ke you know me mo shi wich kana ka bone but en re report kana me kala do mi share nyok mulu ka jok batel mi shalat tin ne me tel mi sha gwerten dong de ro de lat so right now kum kir mi yadit kamen challenge won shol ken especially the corner to go in administrative area and with me shol ken kum kir mi yadit no de de deployed should can no emergency state of emergency alaska election me kir la ne match aka kapke
mechen kon ti la nying nuare ke nuar wayami tinte kama yom ajen ta dan yot kan gaje ken state of emergency alaska le tama ko de mech ngwan nuar de ka so me le right now mi kan tung shot kwale kuje no whether we kim yadit be de be jak especially la ro dong cha de jak cha la do chere bim tobo ishe de nuare che jak already so the talk atiburum ke te lat korodian te de konti ke ngitin another report odien comment chalat ke jen queen maka kan wore kokien laden lat kene ja gwazen bo different than pai kono linga wa ngwanen wore panken wa de go jen oken tinte kabul community wa don kuken goro ba ka linga nuwer shi ke medana chalat wuri shalga makal kol ka ran bul nuwer jajak re loka nuwer we kenek kwal gwi no lel ngwanen nuwer lel ken nyono rodien ken no chicken met kamandana latke wuri shalga makal kol so na another thing bom lat ken nuwer bon tema ke le roda amen to kontin je je na gwasme gor kono tok re duaran der te kaman bare duaran chakon betray ne tumwan akone re kon met ke kirm ya de chaji goro de konti kon wari kana goro no anything with de rod la chi de kon na ki de kon ju kana goro de kana lat but quick and nuwer mod kan ka bom so mi rod la de ni a kel mi news na den wo ne ne nuwer mod kan ka bom nuwer bum kan so amlat kono kan nuwer kon te ka laki bul nuwer community ko chalat ka gwan ber no shi kan kor shi kan lonki lokan kor no shi lok den ka kor bado duar me kana kon to and then shit are in yortin ala kana live chet kamana ngai kon so right now jinji kon no shi kan kori kana to kon winimi no ka shi kan de nya sas pdf shi kan ga joj so na me report me de yen yaling no ke de yen te kan ka kwida kwana we ka report do dien me ben wa ye kel gwaseme adio je chiriune ndial chi te kan ngbo ko dana chi tuok ko mo bala dan bala ko dana tuok kam Israel chigren markel ke kume merkeme nyen kan ke kume Iran right now report balat gwaseme bala madan shoda lare which will me bana relationship dan connect kon tin la junubin bana maran ke kume Israel ke kume merkeme bana jangach ke mende kono lugni ji Iran de la lengu ban ji ngaji wasu but kenyam chana ngaji no ke sarare paiwe cha kwer mila supreme leader cha jenak no ke Iran jenna kwer midire wa jenna ramkel ero kot lat ke no jer ero kot me tieng ne kan kana kot ke ri podan chalat jenna wa che ru kerun to ngwana long tuga kwer ne ke 1989 okay tuga kwer ke 1989 in gudo mo Shalel Kamini, a leader, a supreme leader, Kiran, yet a quarter Karundangwan, Kawajan Chaneti Choke Kintan watch a yek and checkabat. Mulat kono contribution na chalika con the contila Jinubin, Guadi dan took on Kor Kuma Sudan, ala Kuma me take a Khartoum, Kagwazi dan and wood can con independent can con a jack, Jen to contribute a long co banali. Many la de Sudan la Kamuja metted it. Kan me de kon kwale le bana ka kon ne de kon la kon lo gwaseme kan de kon ti la Israel ke ne la wer no chana ne di chana kan lo chana rebel chana kan lo no shukana gor bu kan kon lo ka kon ka me ke ka de no mo shu de tin maramo lo game kan beran ba me ba kam ku me Sudan ba kon lo gwaseme ne de kon ti la Israel so Israel she ka participate long ko ba be freedom ba bere which ka South Sudan kan ne te nyam te lele tanya ne no ba South Sudan ba independent ba jek so metela ka na chi South Sudan chi independent che de jek chi contribute long ko bi kon ne ti dong be la which so right now kon right ko ne men chora la rai which mi ne mi ke Saturday and then chi Korea to ka korge me shi mal chi fail kam dien ke kume la kume Israel ke ne kuma America chiga right ke ne konde la ji Iran ko na te ma lug ji Iran cha ju go no ma je di de mo ka ga ke challenge so look no de me to de ka de ka watch ko ne ti gor no de la te ke par mu di lon ka ji Iran me chiga we ka tem ko de ma da ban chi kana lokko u de me mala supreme leader sha ko na kan tama jen loka je cha gor je no te mal me de ben jen chek ne ke je
ne de chop ka tan dori te chui re we especially the column men chui kelong so me chi dor me cha talk ano ke Saturday me chi kor me cha ro talk shu kume Israel kan kume merkem shu kan shap tu kan lat shu kan gwa da dan and dol natin ko dol kan kwar ti dol ka kon kwar Iran ko adwa badien ade kan kume Israel de kan daka jama kan kume merkem so me kan ku lat dol kan shu kume Israel kan merkem shu kan ge shu bok re we den twal ke Tehran so no mo an gwa da mo mi chi kore tuogo ano ja jojen wu cha kwar cho ko jen wan cha connected and gwat mone ka kwar to ka kwar di nit did along metijen supreme leader mo teten so no mo cha lari mi di along gwat mo cha kwar jen dang wan cha ka ne ke sarde kendial cha ga mol pin ka building da na tegaten ka Tehran so no mo cha lo nyen kon la ji Iran che chu lel che chu chi yo ga lo di ne chu ga kan dan gwat mo chi kan me ti di kan nyok ka me bo kan Israel ka cha de ken one cha thousand of rocket cha ka intercept kuma Israel and tell me to case well so right now tell we can when me everybody serve ka jo dan cha lat ka jallo idea na nyokon gwasa mo shu ken we to chop ke one shu ken ga nyok mo boken ke to Kuwait to Saudi Arabia tin to Dubai tin to mashal Bahrain tin no ka we to atin tie ka je ni Iran shu kan ka to kan boken ka ga de dit tiang shi wona ko bokan ke men military base dung USA men te ka Dubai ka United Arab Emirates shu kana bok bana tiang ke je kana bogolum the good thing everybody chala do SF and when military ring mit talk ten shang men chicken base kana dak nyok chicken no de kan ta wora didin jen ke membare jen ka Dubai chicken no de kana dak tiang bone but chicken no dang na building mit jode Bush Khalifa chicken de dak but chicken ke report dan and chalat ki video ko na channel ke social media so right now kan business ko na chicken ke bukan ji Iran ke goten content ji America mateketen logor kano jakkan korko be ditelong chicken mal chicken agor so na me ke report me chalat kwer America la kwer America me chikala do ne go ne no en Iran batek freedom belwar no ki bu rin kuin kwerien ko kwera me jenete ngwan che ganna kalon ka gwan ber ni me chaje linga no chaje nak ke Saturday no me chaje nak chicken linga ne jonete ngwan chu ga barar kal theologian that can celebration which are men ken dial ko yekan ngaje gude me jeriem dien cheje to ka gwan ber so no mo mi short lad even right now I'm right corner teme tina de kola re ngar kamidit la no ken longa do badan en man chit wo wal ke Tehran tine to chop 1,000 people they are mourning ka ta dan en chigude me che liuke je lo perken ko sha supreme leader sha jana but somewhere there tine to wan ten lodien ko gude me wa che ganyan kan kwar dial tenyam che ganyan kan kwar merke me shet ka Biden shet ka Obama wone ko kwar ko ken and Donald Trump Ramadan shit la me shi bin jago be succeed right now ko gor jeno winmon bete kamal mena dien men banen ngaj kane ti wa ku kane ti ngwan ku kan ka moje lunka match alo mete ka wech maga ke ku merkem wala kana mo ka meti ngwan ko be woje mo be ya so right now ni ngwan right now no dong bete ka wi to ko ken to burden martin to buere ko mo ban ngada je gwan wona na kume America pele na deka la pele jika la jale le mat baji pang shi bugwa la ja guje no bro do ale ka bat ngude guje je jor amene mo baji dakane we dan cho kon tuok do chal ka moy Gaza me tarkaje me ti tuok kinaro je long chiken la no yena mala be gwade dan e cha Israel cha ka bukten me ti ka gwas ngar ka October 7 na mo me ti tuok kine ti chal ka je Gaza tine ki amas ne look and mal chukana pereka chukana chuken kene me china ro ka kem le tiena mo je ga lon ko cha kon jong no wal chu kana gwe no te kan ka bom di long boka na ke me ti dit alo gwe ke no te ka me ti ka me de tone de kon kam ga ngen ka ji Iran mo ka mone chu azbula ba chu retin top kan make mo kan de ti mo kan ka me ki ku kan ti ku kan ka orban men me chi Israel chi ga weten chu Israel ana chu kan Gaza chu kan dak right now right kon ta Gaza cha je yar ke liu take the dial ko ne yen ke dulwal dial ko ne yen ke te dial cha ka ya ko wodi jin mi shi guje no ngare ke kume
Israel kana kuma America kan lugu jeno binad buga take freedom binere ti biga ben ka kwido so jen menen yana tama medan ci Gaza ce guje no de ka wuga domre de na bum ka te menen kana and then ce yuan niam de na tama an lel kala gor lo kan tama ko ala lo ka Israel ka kwan ka everything lo kan ka and then again the same thing lat ke me ji Iran ni kana guje no kan te kan ka par me di long don ji mer ka me kan Israel ji kan de goro de kan interfere ke de na dwal ka ko kan te kan ka mala chal ka ballistic missile me ti di long ti cha de long ka mo dong de ka dakaje but ngai kon merkem ate ke roj mi chalat mandan ajen kum Iran mo joken aji merkem no bne yadak ke bne dwaj me ti di long re dwarun and then she president Donald Trump che reply che la wona ne ajen mu yen ono da biane bok che go do chwa ne bok mu yen e bok bayan nong de mekan yen menere te kadun kana me lodeneje cha kayneje a few days ago take a message which I got kum South Sudan Donald Trump a president the United States she South Sudan jogono nena mulug yeno bi malbeben log yen peace log yeno bi atdial bi amal bi anore wika South Sudan gor yeno which be we civil war ka South Sudan chaga jogono bene all the funding bene ka cut funding ka yoro content ku South Sudan ko le stabilize keke namo e woni mu cha kam kirme yadi ano so chi wi dangro chi kan ga mention tin kon big deal kaka e kuma South Sudan kana kuma Uganda ko wi dangro de cha ji no ken chen kana de je gadlong nakana now di na kuma nen kuma South Sudan dio je 20 years right to na ra shuja chicken me adi te goro no te ga mal me be te ga ne require support ke chegwa bar ge keke report chi we tama ka kuma America me ata cha nan na boka na karen yale akir me yadi naga ke men civilian ko young boy ko recruit into military ke soldier ka cha tije no ngum le roda and then watch report ye chup boga na ke chemical point de enkir me yadit and then the United States tikala de wonena we cannot tolerate this anymore we need South Sudan to big take a peace big take a mal michikir me yadit ye bno no bi mal beben I can big deal ke kir me yadit and this 2026 amem lena nene wo bi mal beben tin badil ben katin kon latka mu Donald Trump we humanitarian we just cut off magara me balwen ba mal ba jelar na malka anyok chia crackdown chia nen bonaga kum kirim yadit was the dan cabinet and konen cha corruption charge la ne de konde ka finance ala minister of finance chia ganen ne dan welkele cha yena tamare tijen ngum yana ke ko ken chicken corruption chicken nongre we ka South Sudan chicken economy chicken yar kane reti tin wal ne ke 2023 ke 2022 shu mena tama ti kala gar ka norudin ka tala mal me be ka tala economy me bere we magwa ke economy che stabilize teni inflation ten ke shu nyana and then tikire guje no Donald Trump ben kaje so by any mean che guje no be chur reality ba ka jen menen yana kap shure kana to ka kirmi yadi ne de kona kebra ina ri ne no ka janken kana we kan wore ngod not yet kana we kan wore te ga sambor melado ay kan unan kan wore mon biane tomorrow kana wore kuno kon nen yente kala kirmi yadi biane ka te generun tomorrow ene ramichi deal ka corruption we ka South Sudan teach you the take list either a vice president key minister all of them awa taken shouldn't take list ko baka ka bado kan tuong no gwada gorkir mi hadi ne gwada ndana bana mo belat kije ni right now right corner right now adu self ke mi hadi te ko ba ja announce la vice president very soon donc ba kwanje la vice president donc ba lat kwa gwa wudu mashallah me waniga ke donc ba lat gwa tabande nga ke donc ba lat gwa nyande nobody know so right now ngai kon Abdel Bagi chalat ka vice president nyok cha Joseph Lagu cha wuj you know. And I was reading an article yesterday, which I got one and Yame. And okay, which be nangre civil war. Chinago Tijano, there Kulela, which I nyare charge wood, vice president, nobody know. So no more struggle Mungotin. So Malad Kona Jane. Kumus also done over take a mal, by right international community be calling. And right international community, like one ene. A Dr. Machara Bear can all people in Kone are detained kill. Tila leader nyanga spilayo baka kamrar all of them and then manakulu were malka neme awashi demand medit awaya mas baje di lalet
tela mu go negotiation tan ka ku ko be mal ben mishi jen kur ning ling nen yan mo tam ka yunde state nen yan ga jongle nen yan ka pana bunu kan ka gawa wona ka western equatorial kan eastern equatorial amenimo cha juba cha jeka and very soon no be arwani ko ken be akalen another information be anga nedi cha captive ka corruption ko chi yuji kan ka kwal billion of US dollar million of US dollar atu ga naka wuti shalka Dr. Benjamin Bolman we ne ka Canadian content chala re yena tam do dana kap ka yana ka je holo ka kan ngo dong de ka tiai de we ka kuma spela yo agenda na luka cha goro bete ka crack mutuok ka jen kuma kirm yadi ko right now there is something there mechanic talk you know me bro da ladbo very soon so cha go jen reality ke simple chika simple ka tingwan lat ka rodien to be kirm yadi be jako bo hot ki bo mal be jeno kan nang roti ka kirm yadi den tam ko national election cha je belat gwa dana kan permanent constitution kanatuk kan population census kana konlat ci beto ko na me so again information ana go de nyaka kon kel donc me ken ling information me blo jog be nyok mu ka je play video me ko biya je kula jek ki biya manda la road biya kula ngat en bana je kan na the report en biya ta kamal gorno bi channel bi support mi jiram jedit bi subscribe ka bi notification bar je twine comment mi chala ra gwad mi chamala shubugi